Shubor nakaslem jong udongsan hima. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing sim. Ulai tho bo Chief Executive Member ka Karbi Anglong Autonomous District Council Dr. Tuliram Ronghang ulak loy bani trilang bat ki Khasi halor ka jiya kaja hakšnong lapangam ka bahap ha West Giant Hills District. Kani ka jiya tho uba penyat ka deh din bo CEM ka Karbi haringkat ki khat armut ki MDC bat u MP jongki u Horan Singh B kilawan ya kendo EU mentaka sngi ha office trekam ka KHDC ha shelo. Habakran bikin orang tok kubur ba penya ulang bawa la kala pangap kam ha ba uput usam ke KHDC hlai namar ka de ka ju ka jaj ben rio ulah kran ni ka jinga ka ja ha ka te ka snong ban wan ra ka jing shong sok ba da ki we ki snong ki ba khap put ki babat ye ka bos syar bo atun mas council bo tripura nilai kran bang ide ben long teli ban ye kun nam ta kan no ka jing se ban ye kun lang ringkat kajing ya dan lang jong barok ki atun mas council bo kan jela stay lam ini totally ini ki atun council bangin pen klain ya ka nongrim ke jungi ban pendek sa ki treaty to school ki bangi dan halaki jok ki council kebaar pat mentat ni yo ruban ya kren hakabide pat kajing long jingman hapo kaput border area dan kejela Meghalaya ba Assam kumba phi ba kejela Meghalaya ba Assam peladan kejing penbek pandan no kani kejing penbek pun but ka benta ka beningkong phase 1 peladan benta ka ya phase 2 but hakani ka phase 2 kiladan ki regional committees naboro arliang ki state government Assam but Meghalaya but habide ke regional committees nakaliang jong ka KHDC ru ni dan mentalang kumkit khat ka baar ka don ka jing penbek put ka bayade bat kini ka khan block 2 bat kiwe chaka tengi sutho ba kishnong khasi ki babun apo kini ki chaka kidan but tang masin shimti ya kini ka isi bat maru hadin tang shitayo ilale penjimo ba jini shatu kishnong hakini ki jaka block 2 kidan kumba arfulai tendiki kishnong khasi tingla yo ben kendo kirang ba shnong la yo ni kendo ini ki nong yelam shnong kiri ramba kilong me te nakaliang jungi ngilai kran sami mentat ba ngikwa ka jing trailang bat ka Karbi Anglong Autonomous Council ba kipai ba jungi kinendai bersha penwit kinendai bersha pendek hakale kawan hakatrei kata hakarep taryang bat kiwi bentah kakai patek dan nakaliang jong ka Karbi Anglong Autonomous Council limba CM la pular ban ai ka jingi trelang bat ka Khasi Hills Autonomous Council ban yadai ki bridging hek tu jaka ban benam dei betul but ka block 2 ka hab babun let's say haka ka area ka ba niya dan jingi penbaik lang bat ni ka KHDC tikla hab Shaka Giant Hills District tekla hab ka jurisdiction jong ka Giant Hills District Council. Te watla kataru namar bakidei ki parado personal ki jungi nila pensro hiru ba kitu ki jingja men hakani ki bom internet ki bom sutanat bat nakaliang jong ka Karbi Anglong Autonomous Council tu kila smokya kata kin simkya badu kin yo bani trelang bat ni nam ta kasuk hasan ka bahakam ya jong itu kishnong haki de kini ki atli ki ba yo bani kran habide ka jingwan jong ka Karbi Anglong Autonomous Council hamni po isi betasmi kejungja po lapangap pikiran Jepang mana pi kali umbalai ki wan kini pikiran Jepang tu ga lapangap mana ho tena kaliang jong ki dang wat ke ika lat kalenti ban penbet tu kejungja te katkum kejung sutu hadin mengilai kran bene nakaliang Karbi Anglong ki kloi bene trailang ban wengi kini kejungja but menenru ngalayo bene kran lang bot MP Mr. Horan Singh B hampi po guest house jong ka Karbi Anglong Autonomous Council te hamenin kasngi yo ban ai ka joint press briefing ru ba nakaliang UMP ru ban kabangin wengi ke jing ka kamdon ka bomla se ban wengi jing te la dangi ya trailang da ke jing stu jing te ngi sutanat ngi pediang ni kata ka ke jing kran but kermen scam bakani ka jing ya dei jungi
kanang biang kanang bit nang nishkmat bat kumju ngi sutu ban penbet yang kanu no kakam ngin la be ban penbet da kalenti ke ba da kalenti jong kecing kran da kata ke process of discussion dialogue bat kiwe kalenti kam nem dan jing artati ni da seba ngin la ban push hom jong jing job ha video kini ta te na kalyang jungi ru ngin salik pek biang ye ki pai ba jungi apo kaput bat kumju ru ngin salik biang ban ye kran sangi bahai ni kakam buat syadusha kabi Allah terus masuk syadiku Tiki amar po artali kisnong ki kwa sa kalian kundak pitput na kundak kung oh gajong. namar nanepak la ban kran ye kata ni nanepak ban pendi syupai ba nama bagi kuat pakar regional committee kan ya syua ngini dan dekat pakar regional committees dan namar ban penbet ye uput kumbalong menta baro artli kijela ki buram be ye kataka process of dialogue referendum ne ki pai ba te kemut lada kitu ki pai ba ha tu ki shnong ki yang menjur benwan shemeg halia ti bangin yo biang ben penbet yo put kat kum ni gaji ya penbet ya keren ko Tengah pandang nak kalian ka terbiang council kai ka menjur bin ban transfer ke maklaya atau pai bau. ha nganem ong ba menjur kata kadeka nongrim jong kajing ya kut hak agreement kajing penbet ko kajing penbet put hi kalong ba ngidei ben ailat ye kitu pai ba syong satu bakin tetso syanu kikwa kata de kan nongrim ko baniko te kermen scam bangi da kajing let jungi da jing ai mensim ga jungi ki pai ba apo shnong haput kin ya yo mensim makin ye long kali ko we ban ajin shan nan te ka bangi lu itmu ban ban penyo biang ini shnong si support jalan Jingwan kita kerbi ka dekot no pina kiwan. nakalian ngalak hot namar ba ngiyo tip menen ba kiwan ban play ka guest house te ba kiwan ban play guest house ro ko shlong ka ba dei shibenta ka apo put sam yo HDC te ni sudai ban khot ban yakran apo mi nam ta kono no ka jingia Belong siam sengan kilum itu ka komiti macam ka forum jengnar yes. Council temata pidang lekun na ha ni la ekran ya kata but namar ba ke bener ni ong ba kumno bangin la teli ban wara jing teli pedeng ki autonomous council jong kerjala no east brokaway ni don kam ban ki embiang aforot tele si ondangi la let cheke i deputy CM jungi ba PNCM la long way na nuksa bla ba chairman aslam hai kini ka fokus ko bagi fat te convince kam ba kini ka jingi penteli nam taki autonomous council port north east kan wan biang ka chairmanship syangi nang ban yo pentulun ni Balik ka sangi no nakai ganda. pi namar paka hakiwi kijaka kala namar ka election kamde hakaju kapor yangi katem jungi ki member jong council hapo ke HDC hakiwi kilong lala ka jong teng ya kendu tang sisnam teng kendu tang arsenal tekani ka pen duko no ka jing trekam jong ni ka focus rei bat menta kasin ni kerman scam bakani ka focus bangin peniteli biang ya ki autonomous council po jalan is kan ya bet bat ngin selek kam janai kam tikana hadian kani ngin selek biang shekini ki shnong kasi kam tam block 2 but what she block 1 ru ngin le da ka jing trelang bat ka jadi health autonomous council te hadian kata ngin selek bat sa shadifu sepo headquarter jong kapi anglong bani kendu ya ki UCM bat ki am bat khoi ban nang kham yo kran jelio shushu ya kani kamat Kena ketingnya ada kejing nak jurus itu kan dek kejan besudah teng jong pi bat ka council karbiang long na. kan dei nakaliang jungi ngin let bat namar ba hatu kishnong kumbangi lap men hakani bangi let mingkong men visit kidon lang ki karbi kidon lang ki nepali kidon lang ki wewe jak benri te takada banam mi kano kajing shongs air ki pai ba jungi ngin pentip bandan kajing ya kenduk lang bat ngin yo ban jungo lang Itu kawai ban pria chakmat ya ka fokus kolong bangin don ka berkomtrikam ka ba shine ya ka ba written constitution jong ka fokus daw kumbra ong CM ini akan bu berki autonomous di jong harus is berapa na try ka ba bangin ka mental kolong ban sutu sa pakandon ka draft constitution jong ka
fokus. Kenang ba kumbang mene bukan mendukok kajing trikam. Ma kumbalong berkata yang sujud nang te chairman nang te secretary kamdon kariti trikam ko besai. Tinatry ba first step jadi minta kalong ba ngamong laku no ka fokus ka 4 kut. Nampak lagi penong last time po pangut hotel. Dia ila entros lu aji syai kat tukat ni ki nongelam bagi nang penkre ya ka rukom trikam juga fokus. Kata ka di bahasa ateng tengah sangi nang pendap ini kan bahasa dan ini kontinu bangis kan badin bang layo ban pendap di kerti kam ka basya jo fokus kanam do ko isu namar bangi na panya syakmat ka kum ka di tidak Aduh mentah kan dengan pitch teman. ha